I puta I te pēne takirua no o tautahi I a Della Strait, tā rāua waiata hō ko tātou te ahi I te mahuru kua hori nei. He mea whakaputa nā te toki puoro Māori nā tiki tāne, I whai wāhi hoki te waiata nei ki te kohinga waiata anthems, mō tēnei taurua manoru e te kau mā toru. I naia nei kua kōwhiria hoki tēnei waiata angitu pai hei waiata taitara o kawa mo te tau whāinga kriketi rua te kau o tēnei tau. Ka pāho atu nei kia koutou, ara I te reo tātaki o Aotearoa. Ana, kei tā tātou karare kei a Mārena Mane te whānuitanga atu. Ko tātou te ahi, ko tātou te ahi. He waiata reo rua te aronga hei whakatairanga I te whakataitai kriketi I tēnei tau, a ka whakaatuhia ki te ao whānui. I hope it attracts heaps of people to watch the cricket, you know, to see how interesting it actually is. You know, it's such a cool sport, and it's got a, you know, New Zealand's really well known for it. You know, like massively well known for it. Loved the Black Caps growing up, and you know, to have you know the wahine tour of the White Ferns, you know, representing them as well. It's like yeah, it's. How can it not be special? Hei tā tēnei kaiwaiata Māori a Henare Kā no Ngāti Parau, e tūmanako ana ka noho ia hei kai whakaoho I ētahi atu tangata whenua, no whenua kē ki te whakanui I a rātou anō ki te tahi taumata nui ake. Other Indigenous cultures are going to hear this, this new vibrant idea of the incorporation of Te Reo Māori and Te Ao Māori, and I feel that, I hope that, you know, that they're the ones who embrace it and starts to see that, you know, there's so much amazing Reo Māori and Waiata Māori coming out of Aotearoa at the moment, and will be for the next wee while, you know. Ko te waiata I tipakohia mo te kriketi I tēnei tau, I kapo ake ki roto I te marae o ngā haue whā I o tautahi. Hei whakaniko I te tino tikanga o te waiata, hei kapo ake hoki I te wairua me te mauri o te wharenui. We're bringing in Reo Māori into the waiata. I think the entire thing needs to be looked at from a different approach. Creating a whānau sense and like running it completely from how I was taught to run things on the marae, you know, and then bringing it into the wharenui was, well, you've seen the result. I kakana ka kia tai atu ki etahi o ngā kēmu kriketi ki te waiata, a e whakarite ana hoki mo ngā konohete o te tauhau Pākehā. Mārena Mane, te karere.